Hello, sin sgoilearan a Bhun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar. Agus seo am film ac in mún fod. Ha an Mhòd a gabhfuil aite an Lochaber an bliana. Se bé níos a bhénas áiste an Britain, agus ha an Lochaber. Ha an drochait rile clann an Lochaber, agus bhai an céthar de na filmichan ag Harry Potter. Ha an canals aite an ALBA, slia uisce a glíne bhór, a táisiú an sgoilearan. Ha an Mhòd a bhí an Lochaber nó túr sin agus ha an héis a bhí a rui son Cuir is cuide is tríocha bliana. Ha an Mhòd a chóireacha, clann, eile agus cultúr na Gaelic. Bhí duine de gach a gabhfuil páist agus a pharpais an Cuir is daithí cóirpais. Le sein, clúchan boxa, drama agus cocha an clann na measc. Hello, is Mr. Bekah. Agus is Mr. Zach. Maha usit go bhí fatfish imlí a maha fisací go nuringa bhí éigeloch is séú idir ár dúlad ir bealbagaine. Ach le teichfuór carriagin an a Bhun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar, seo dhéh Bekah and Cuir agus nach bhí sé féadach géir chornéirfach in má mód. Jean cínte go bhfuil na leinechan acad Ionnsaich. Ha cutramach fás a gal roid odd pesh. Bhai cadal bhó parent nó carriage. Jean practice was triste sunningut. Fiach amlíonn céinse gus dó rú a bhlathag. Which who can make a pocket preasantairean? Who is building pocket preasantairean? A brain blachag, Jean cínteach go bhfuil do bhuaig blachag cuideach. Agus an rut as cutramicha fiach an cart arut. Ha sin an dulchas gun do chlord an filmach in rut.